Di Nangro, Aceh, Darussalam maulid Nabi, di mana-mana orang maulid Nabi 1 hari. Di Aceh maulid Nabi 100 hari. Kenduri maulid Nabi, makan maulid Nabi, pesta maulid Nabi, semuanya. Begitulah cinta masyarakat. Ternyata umat ini dimuliakan Allah kalau dia masih mau amar ma'ruf nahi mungkar. Dan salah satu cara amar ma'ruf nahi mungkar membuat peringatan Isra dan Mi'raj. Maulid Nabi jangan tanya lagi. Di Nangro, Aceh, Darussalam maulid Nabi, di mana-mana orang maulid Nabi 1 hari. Di Aceh maulid Nabi 100 hari. Kenduri maulid Nabi, makan maulid Nabi, pesta maulid Nabi, semuanya. Begitulah cinta masyarakat Aceh. Isra Mi'raj pula, dari mulai pagi, siang, petang, subuh, malam. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Sampai-sampai orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, Isra Mi'raj itu berapa kali? 1 kali, saya bilang. Kenapa Ustaz Isra Mi'raj berkali-kali? Peringatannya, Mas Bro. Isra Mi'rajnya sekali. Kenapa diulang berkali-kali? Karena supaya sampai ke telinga jamaah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf banyak orang yang mau. Marilah sholat, mari puasa sunat, mari berzakat, mari bersedekah. Tapi kalau sudah cerita mungkar, disitulah orang baru marah.